الله سيد الآخرين محمد يا محمد يا نبينا يا رسول الله يا محمد يا محمد أذكر محمد أو بتايفه يا رسول الله وأو بتايفه ala be don cogo di pour ka se ka batu boanye kumana danfen folo minun dilana Allah subhanahu wa ta'ala dani damini cogo mina an kumana ni olu ye bo fo duguma ko dilana cogo mina ko kuma o be kan bo sisano kuma nana shi noro folo mini fembe borlo yala kira noro de sallallahu alaihi wasallam ina fu sigite menena anyi ofo cogo mina onoron fembe bora odila noron damnena cogo mina anyo befo kana si ala kira yiri bangilima aywa sisano ala kira sallallahu alaihi wasallam tara lamo yorola halimatu saadiya budoka badiya kono ulu hera chama soro ni ala kirai parce que fendo de be fo wangu fo moyo ko famia jeni lagara hera ati soro ni ala kirate aw ati soro ni ala kirate sallallahu alaihi wasallam parce que damun be nyana mayala ito soro kito nyana maya kono fiu ni teslamé ni makala kiran no fetugo baga ito soro okumana ala kanke oyi ala kanan duskun nkibe fenwerla minti ala kirai sallallahu alaihi wasallam ala kanan duskun tlaflay ala kiraka kanuna aw ala kan duskun bela jilen kanu ala kirala sallallahu alaihi wasallam bokabo ola kana abo lamomina parce que anyafo halimatu saadiya ayokuna ndiya basoro ni ala kiraka lamoy okumana fengo fenno betu ala kirala o bela jilen na hera soro ni ala kirai sallallahu alaihi wasallam bon sisano ala kiral lamona anyafo chokomina fo akam mo yire hamina sita nalen kabo halimati ka lamona kana dukuna kana lamoto ke ammo ke bolo yeno aywa Abdul Muttalib bo sisano ala kira ka boli kata Shami ni Khadija tuka nyamariyai ani akafurli Khadija tu yerela amena kuma olu de kampi parce que dumi nyonati dula duguma koloka odu dlanto de fleni tanto voilà dumi nyonati duguma koloka nde odu de dlanto fleni eta okumana dutigi bela jeli musoni ceo bela jiren kankane lame pour que ibseki ga du laben chogomina awo ya maflaka bo Khadijat bolo ara'at fi manamiha anna shamsa نزلت من سماء ودخلت في بيتها ثم خرج نورها فلم يبقى في مكة بيت إلا تنور بها ويا مفلك أبو خديجة بلو أقول دندلا علي خديجة علي الصغرى علي الصغرى تلي دولا تلي نانا كابو سانفي كجيجي aleka sokonna na fabido aleka sokono okofe tlein bora yani noro do bora tleina ako makan du shimato oyorola fo noro endona odu konnana ako فلما تبهت قصصت رؤيتها عن أبي عن ابن عمها ako tuma min ale bora kalama ale tara kata sugo illa kalatin musu dinyi no Nawfal Waraqat bun Nawfal li'annahu kana mu'abbira parce que ale kumbe sugo facari don okmana mo ibi hakiltoni na kanika sugo la kalibe fo mo minabe sugo korodon bon ani ka dana ya mo fana
وقال إن النبي آخر الزمان يكون زوجك علي سغل لك لي ورقة يتمامنا ورقة قالما خديجة أكو النبي من لابا من كفر دي ولي مصبنا كي يقوي بعدك منا أكون بس سوق فشاري دون أوكي رفنا وقالت يا ابن عمي عليكو إنتين مصدين إن النبي من أي بلد يكون عليكو أما أكمنا النبي من لابا ينقد بنا كيرو جميني قال من مكة أكو علي مكو أو كابنا بو مكاني عليكم مكة قالت من أي قبيلة عليكم أما أتمنى أبنا بو قبيلة جمين دلا من قريش قال ذلك أكو ألما ولا أكو أبنا بو قريش دلا أكمنا إبا فامياننا جاما كان غيغا فرورو يلوما دي كفرو يرو ولوما أكمنا أكو أبنا بو مكة du jumen de konnala ako abina bo du qabila jume qabila in ka chame du jumen konnadi do ako banu hashim kadido qalat ma ismuhu ako kuma na to jumeni qala ismuhu muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko atogode ko muhammad فكانت خديجة تنتظر من أي جانب تطلع عليه هذه الشمس ako khadija kera depuis o watila abeka nintle imbe bo fanyu minfe abeko nyanyini abeka si ko dom makono fa yawman min al ayyam kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi bayt ammihi abi talib yaakulu at-ta'am wa kana ammuhu abu talib wa ammatuhu atika ako nimbekera khadija ko ni sigile sabe kam makono nike tle mina bo fami fe ako dondo kira ala kira sallallahu alaihi wasallam akira abe afanin chini ka do kono no abu talibi abe ka dumuni ke ka fara atene musoka ala kira ire tene muso to de ko atika ufla kumbe ka fleli ke ila adabihi ala kira ka jogola anaka la halaya kan nyumayala ويقولان اتبعفو نغني إن محمدنا قد كبر وشب وليس لنا يصارا بأن نزوجه وبعفو على كراء سيزانكونا كربايرا كرا فنانجي كوي nga fendun tiambulu namina ala furnimini ant fala na'rif maslahat fi amri wa andun ta'dun fana mu'mina nyuma yakanya nyinkoina ala kira parce que ni mo ko bara isira o nyogona watila ifabi joro ibawi joro ni setu ye kaido dukono kuma wi fere beke pour que se gake bon nous ndo se kuntu ya dona foi kuntu bolo halu bi dumin min soro ka dum o tumbo do soro gele yala ninkele o kuma na mo kana fo ko muso tinga ko gla ai muso ba gla cheni muso ambila jile mbina fo ambe kunun kelende konnana pour que se ka nyana maya ndla muso be cheka furuko kuma fo muso teke cheka walidi suno ka furuko kuma fo au muso ba fo akla ala kira kene muso opini nyoro ina ale irde ka chesiri bonyana kosobe ala kira ka aywa konye ninkonye ina kateme abu talib yireka okonna na atika ala kiratine muso ako ya akhi ya mbal make inna khadijat imra'atun maymuna kullu man ta'allaqa biha yubarik lah ako khadijatu ye muso ye muso nyumande dode mo mana glo khadijatu la ni kam mako nyini ni abadlan kadima ako parce que نتمبا لنيني فإنها تريد أن ترسل عيرا إلى الشام خديجة با لنيني فنا أبي مغوب لك تا الشام جمانا كم بتا جاغو كنا وبتانا كمرسان ديسوي أيوة جاغو غلب بيت ما تكسنانجي بلا كدا فياج كيرو لاري mais uba do chemi ko fora
chemin ko fora jiyeto bulu fuye kuma te kase matama okumana usira Khadija tuma angala kirado Khadija to bulu akase kata barakai mun kama anase ka do soro ana adu sokononi ai kumana ala kira sallallahu alaihi wasallam ayre kan namuso nyini nafolo ay refle ko nyini damine mani shiti basi akuni mika kemi tumaminare وكأن الله تعالى يقول إن عاتكة وأبا طالب يهيعان له أسباب الإجارة ولا يعرفان أنها يعني له أسباب النبوة والرسالة صلى الله عليه وسلم أكو نيورين فليني دي كو أبنافو ألا بكا فو آتكني أبو طالبي ko aw be ka ala kira ka furu aka jago ko de aw be ko chogoya de labe ala kirai ha akonga olu ta don ka fone ala be ka kiraya ni nabi ma de labe ai o kuma nu be ka ni yoro labe o fanaye ala ka labe do de ye kirani yani nabi ma fanaye fashawaru fi hadha al-amri muhammadan faqabbilahu rasul sallallahu alaihi wasallam uyeni chogoya ni ala kira law ma ke ko fere ma ku kun fere uye ala kira nyininga di okumana ka fo ande karasa ya mana bife mi ngadranga ke anta nyininga ai ibi mo shawardi hal ni dendo abi nyokon plasra hakili e fendo de demsen hakili se ka fendo e makorba tatai kumi akacha makorba ire tabe mi demsen tatai mena nyokon shawari akacha ala be au be sababama okumana uye ko nyefo ala kirai sallallahu alaihi wasallam ala kira fana ay minini kini kumayni فذهبت عاتكة إلى خديجة وأخبرتها بإجارة محمد صلى الله عليه وسلم عاتكة ترى كتا خديجة يرولا كتا كون يفوى كفامي فيك محمد دي أوما صلى الله عليه وسلم أكتا كومرسي لعون فيه فلما سمعت هذا القول تفكرت في نفسها وقالت أكو تمامنا خديجة نمدي أكلس نغجي ورقت بنوفل ككمينا وقالت أكو هذا تعويل الرؤيا أكو نين فلنك الصغير فتري دي نين لأن ابن عمي ورقت قال إنه يكون من العرب أكو بسكني سغومي ندارا ني فونتين مسو ديني أكو نسغوي كم ما من دو كو عربو دي دو وهذا عربي أكو نينشي من فلك أفكوفوني محمد عربو دي دو ومكي مكان كديدو قرشي قرش لكديدو هاشمي هاشمي كديدو اسمه محمد وطوفنا ديكم محمد وهو حسن الخلق وأجو فنا كاين شوف كو أجو دي كاين باسكي خديجة ama ala kira sugandi foi kamanin dona fo ajogo kan parce que ni okundo warko kunte seko kunte foi kunta abulo mais ya rasul sugandi sallallahu alaihi wasallam husnul khalq ajogo tunkan falaysa huwa illa nabiyyu khaliq alhaq ako wani ba jigiyade nintimma shi fo cinye damba kan nabi madido no ya lakira sallallahu alaihi wasallam ni ne flekira labayni fahamtu bi an tuzawwija nafsaha minhu okmana ne ya adon sisa ka famia nkan kanyire furu ni machogodi fi tilkal hali nilla halayendila walakinnaha khafat min tuhma okmana nsirana fana mo kan nan tuhma parce que odona khadija ko milliardaire di wartigi bawtu ba no fe jalatigi bawku ba no fe setigi baw tumba nofe amason masake unu dion nkumba nofe amason okmana ka fo alibna furuni infanta inde maseta ye fo itabulo bo asrana ukana ta'atu mani oyi wa qalat astajiruhu al'an ako sisano mbena ala kirata baraki dinyala
ako Muhammad ala kira sallallahu alaihi wasallam ni ta baraki dinga la sisan yani bita ni ta sara dinga la quoi wa asbir ala ashiqihi hukmana iki sabali geliya min bala ala kira sallallahu alaihi wasallam geliya min bala sabali oka hatta yaftahu Allah bainana fa ala kata hera kanche summa qalat khadija ko ya atika inni asta'jirtu kullu ajirin bi 20 dinara ako ma bi ne bolonin bi tasarra in chogo ina ba bi sara dinari mugandi wa asta'jirtu muhammadan bi 50 dinara ako nga ala kira sallallahu alaihi wasallam ba leta dinar bidu mana we kanunga baradi faraja'atu masruran atika ko kali sigina anil nusun diale ninin kibariyanye fa akhbartu aba talibi okma ali tarakata abu talibi yorla kata kuma nyefai antum dafle ambe drometan ele soro antara bidu soro tile kono ha okma na sizango na kachala abin noya parce que unata voyage gerola nu tara kana abu sara dinari muga maka bala kiratake dinari biduru وقالت لمحمد علينا نسوكنو ويسأل لك لا تيندي علينا كان فالك صلى الله عليه وسلم اذهب إلى دار خديجة واشتغل بما أمرتك الله 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 علي ترى محمد صلى الله عليه وسلم قال كلا ولي كتا خديجة كسو ناي نيامر يعني فيمي إكاكي لا إله إلا الله أكمنا ni tara mo fe barakela barala nay nyama kasro itara barami kama ododido okmana ibi nay blamina iboke ibo okay kasro ashat lamina ko nay blamina iboke parce que nay blamina ni banaka kedro ibana nafolo min sura la haramu se kay on nafolo la ko فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى باب دارها وجلس كليله ako alakiran nana khadija ka sodala aisi asunulendo abik huzunula hazina wa kanat taqtur dumu aynayhi alakira sallallahu alaihi wasallam anyiji flabeka toni ala khaddai atamakala sanfe ako nin kasin fabakatil malaikatu samawati bibakaihi rahmatan alayhi ako alakira kanin kasinde melekeu kasira hine kama ala kirai nin kasina ninjero ka gelen sare falamma ana rahilul ayr aqutuma min awlili tumasira jaa maisara kunye inafo ubina grupu min wuli kata vagina o grupu nyembo do kunye maisara wa huwa amirul ayr alide kunye grupu nyembo maistra kwa la kirama ya Muhammad albisi libasan min suf ako wuli ika finindo ila fini min shakasiye ika bamfula chenyuma numbla kabuy kungolo la ika nyame ka kana juru mine iki nyesi shamisrama fa fa'al rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara ala kirai ayala kiranya marni min ala kira ula yake tento ودخل الطريق باكية على كراد نصرلا كشامسرا مني أبيك كسلا على كراكو أدنا في نفسه أين والدي عبد الله وأين والدتي آمنة كي يبصر حالي أكو انفع عبد الله بمين نبا آمنة بمين mun kama unaneka la halaya yesi sana mbechoko ya mina abe kasila ambafo ala kirai sallallahu alaihi wasallam khadija mika la halaya ye ngafo aminatu mika la halaya ye abdullah mika la halaya ye walakin ra'ayna halak ya muhammad ra'ayna haluk ala kira onyi kala halayaye wa anyi hine mine fana anyi hine mine ala kira ko odona waya waila min al yutumi ako ya bonebi yatimeyaye
ويا ويلا من الغربة أكو بني بتونغ مانكياي أردت علي فلا أدري أكو أبللا لن يكر ألتون تادون أرجع إلى بلدي أو أموت غريبا أكو ننا السجين كتانغا دوغلاوا ولا نسوا نتنيندو وكمان على كرا صلى الله عليه وسلم أبين كمان ننفع بكسلا ملكي وبكسلا نوفي وكوننا ملكي على ويلي وأرسل الله تعالى مزنة بيضاء على رأسه في حر الحجاز على كرا الله سبحانه وتعالى ملكي وكويل لكوفي على يكبسين دو تي على كرا كبسين جيما جيتي في من كنا سمدرو كبلا كنا وبكا تanga makan jamana ka tlela mo minun tara hiji ubado makan tlebe choko mena nu bena tlemama akoni nkera o yasoro khadija ayi afoma sai konne awye dugubla okumana muhammad sallallahu alaihi wasallam ika finu la nyuman siriala ka finu nyuman do ala ika la ayele bagan ka bagan min nkani katime baga ubeka okumana maisarai ufanake okuma ala kira sallallahu alaihi wasallam ama gele yayi tama en konnana bo utara tama ina kana funa na sekretien ma olu nyebe kabase na kuna bo olu kaba ko era kosobe bo atoro la katola uyuka commerce beke o yorola yeno fubina segini damine commerce jara kosobe kabase ngontora kira kuna fubi segi ya fabia bo chrétien do kumbe no ala kira tara kata sigi yiri do ko sallallahu alaihi wasallam chrétien do kumbo yiri ngardi ako rasulu ako maysura man joni ako ninti moashi fon nabi ma wala malaka wal jido parce que ni jiri isa temenen ko fe mama sigi ni jiri nkoroya ko mana olu ye bonya baw yira maysura nununa olu fana ya bonya do ako yahudiya olu kun kera obe ala kira don nuka tamashinyo wi ka fo kira labando nabi ma labando abina o ka chan kosobe ngaw bela jelinya nakari ahi sayyidil akhirin ala kira muhammadu ya muhammada ala kira ya nabina ya rasulallah ilaka atuna ula tuma min ala kira tunna unye koro alidna tan sondiya chila sisna pasi akal lada de kunyoye nuka tama serat le wolon la tamma dron maisra ko me modo ciama tanto ala kira bora unye koro sallallahu alaihi wasallam fa auha ila jibril wa qala ya jibril اطوي العرض تحت قدم محمد صلى الله عليه وسلم ويا إسرافيل احفظ عن يمينه ويا ميكائيل احفظ عن يساره ويا صحابة ظلل عليه صلى الله عليه وسلم alako ya jibril eka dugmakoro kuru ala kira sen koron israfil eka ala kira tanga akini yan fanfe mikail ala kira tanga numa yan fanfe kabasin eka ke sumaya sanfe fa alqa Allah alayhi an-nawm okele ala iris noqblala wa nama fa awsalahu Allah fi tilka as-sa'a ila makkah watibe ala kira nana sen makkah fa kanat khadijatu jalisatun على موضع فنظرت نحو الشام ورأت راكبا يقبل والصحاب على رأسه تظلل أكو خديجة سجلين ترى يردلا أبتوك تاسي يرلا أبو مكونو تما من النايا دون بتيتو ونك مصر نانا بتاسي يرلا أي توي كا يرو جانفليك أنيبي يلين كم بعدون نتولا أتكبي يلا بكي يسين كنا مكما كباسيمبا كنا وبكا سماكالا وياسر خديجة كيرا أكرفلا بلا جلنتني أكجمسوي فقالت هل تعرفين ذلك الراكب الذي يجيء خديجة كو أما يلي نابا من فلكنا يلنين دفون يرجعين اسقع أو يبالا أو بعد ما من دوا قالت واحدة منهن كلنكو أما إنه يشبه محمد العامين بس يودون أوتم بلا كلا دوني أتقوين دي أكو ها ani muhammad lamin de bolendo de ani muhammad lamin de bolendo
فقالت خديجة إن كان محمد قد أطلقت جميعكن بقدومه ناكرا على كرا كونيندي محمد لامي نعرف لكم من فناكرا أوديدي نيو بلا جيلين دافي لانك كاوهوريا يعني نيكو مغماني دافيه aba fon dafie ibn nusnja ko min kaide abina fo ayodi fo sesanu no okera koni nyaw dafie au bela jile ka horonya nakira muhammadu ye fa wasala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ubula kaban alakira na ila babi darihi fastaqbaltuhu khadija wa karramatuhu wa yajaltahu alakira yakumbe ka bunya ka place bunya wa qalat wahabtuka an-naqa allati tarkabu alaiha ma alaiha Allah khadija ko rasul sallallahu alaihi wasallam ako ifle nyame min kande nya benila wa masiriba ben sanfe nya bedima summa zahaba rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila baiti ammihi wa kunna alakira segina kata afanichini kaso atara fanichini feyeno akalenga ta yeno wa qalat alakira tara fanichini feyeno wa marrat ayamin yani ayetuma ke yeno afanchini fe ube baroke ube ko nyeira ira nyona bokon nun temenen ko fe abu talib ko ma akwala kira sallallahu alaihi wasallam muhammad itida khadija fe saka saraindi yasa ana fereke aywa iga sotigi kola bon tuma kli dama nu temenen ko fe فجاء يوما إلى دار خديجة ألكلنا خديجة قصو فقالت له خديجة تكلم معي وأخبرني ما تريد أقول لك كمان في سا كمان في موندي مكوبيلا أفوني جونا مين مكوبيلا أفوني جونا فقال إن عمي وعمتي أرسلاني بأن أسأل الأجر ako nana mina ntene muso wa nimfanchini oludi mblakana konkana inyininga salala parce que ambora voyage la bonena naso oni sizanji kle dama ntu masea bonna na kongana salamini yuridani wa mena salamini tentere aya bede nyefo kongana salamini uflaba la nyindi kamusonyini kadnema ni uwarini faqala hadha qawl wal istiyahu wa nakasa ra'sa ako alakira bin ntuma info kuma mina amalo yara abeka afo khadija wa kungulo birlen tundo fana faqalat khadija bin ajabi mina ulamede ya muhammad al ajru qalil ako alakira sallallahu alaihi wasallam sarain o kadoko isarain kadoko berete 50 dinara o kadoko ema sino tobe mugande taw mi 50 dinara aqal وكدغو بالنسبة لك أقل من نسبة لك كدغو فانفي فلا يحصل منه شيء وتفويسر يكون كفان فلافي 50 دينارا وتفويسر أكون من في محمد اسمع قولي مكملمي أزوجك زوجا أشرف العرب وأحسنها جماله وأكثرها ماله أكون محمد صلى الله عليه وسلم بين إفوم مسلا مسميني أرابو كما قرطاليني مسميني أرابو كما مجينيني مسميني أرابو كما مسوچنيماني وعليدك كان نفرلا كتمي عرب مسبيكا وهي التي رغبت فيها الملوك العرب أكو وأدرون تري عرب مساكي وبلا جيلين كانوا مسومين كفرولا والعجم أني منتي عربوي إيرانيون إيروبيون أبلا جيلين نيانيني فرولا أماسون فلم تقبل أماسون غامين لكي أولولا فإني أسعى بتزويجها منك وأزوجها أكوني إسونا ni okafuri nebi if ofuru ima
أيوة نكباكو إلا مدي ولكنها فيها عيب واحد ولكسو نبي nabe fengo fenke nabe akidu ke awrin yogonche ay cinye fo nyogoy lebu min be ala finye min ba ala aya be fo nyogonye parce que furu nyogon na ye fendo dogo nyogon na yani furu ka do awche na bangena amalo yaka bonde ado la furu bito adafere okumana ay cinye fo nyogonye depuis ko damine wati bamana ba fo choko de ko kotle na kaminga je ka ko mona kaminga je ka tlaw kanka na ubina minka akachala hari ni okonna na furu konnala akuma fole no kabla nga naw mabbe fengo fenna na yi nyogon nambara ka do fendola akulla ba fo itita mankanko ala kan kisi oma akonga lebu dobe ala mo fiire Muhammad o lebu infana o be muso nyerde fanfe huwa annahu kanat laha zawjun min qablik o lebu infleni o korom pogotikininte muso mindo afurla kako enye okumana nasori ba fiti akoni furla ka teme komi anfe ya o ka dogon kosobe mami ika muso folo abeke muso furle ka teme o ka dogon kosobe ma fa teke de aqal aka dogon kosobe bon fa in qubilt بهذا فهي خادمتك وجاريتك akon fleka ni sharti min fiye ka fo muso korba da furla ka temeni sunaka minini ke ola okumana muso infle ika barakila dido wa ika jo muso dido embadi ebado kharja kambe mami ma akamba iridima miliardirin kuna akamba iridima akoni sonanga kumaima nga sharti ma muso infurle no ka temeni sona o droma kaddo aka furla okumana muso yin ka barakila di wa ika jo muso dido okumana furu muso fo awka ketin nin tanto di che fika ni de bla ikono cheyoro la ya famia abla ikono de ko che ka barakila di nyaka jondi yi ni na kasor obe ekonna na aka chala fen chama di bala no yusoro furu konna na ti bala ila ngani abe ekono ambe kile tumado ina anajigi kono re ngafsa yere ebe ne nyogona soro ni benge dinya tebe ne nyogona soro ni fate ebe ne soro ni ne bate ebe ne soro ka soro be muso kuna ati majigi che okumana fika blai kono ko cheye aka jo muso dinye wa aka barakela dinye okumana ni femfe boro kono yiri na sono oyesa akile ngani kuma info ala kira maseke fili ka kala yero ala kira be ka wari nyini pour ka seka muso yere soro ka furu ne ko wartigi muso re muso bare faqama rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yajib bi shay'a ala kira wula ka jama ama jabi yere wa ata bi baiti ammihi wa jalasa maghnuma ala kira nana kaso asigilino abe hami hazina sonolendo fasala wa ammihi wa amatihi parce que akungo kadi oliyo ko jugu nu ya nyesi lenye dro bebe joro du kono parce que uba don mo min don anyeti sisi ngalonka ko ibe min don ngoni ba don ko mo be fili fama fa dunandi do okonnala ala kira sallallahu alaihi wasallam adona sokono ki sigi wati mina ulaka gerala ka nyininga ubika nyininga munde bila ubika nyininga ula atika ani abu talib faqala inna khadija qad istakharat minni ako khadija bi ko na yele bona de kenela atika ko chukodi wa qamati atika wa qalat in kana ma قالت حقا وإلا أنازع منه أكو
parce que ala kira ya fa qasasul qasas ay qisa bifo khadija nga fo atika ya benye fo odo ko sonko ala kira ka kunyela khadija de kun atika ka jero kun ga bonin ko ina kosobe kateme hal abu talib yereka parce que ale da tama o beke ale da kuma o befo halisi zaiba ya ali na wuli katra khadija ma ako iyo kuma min fo na kira cinye ala kira ambu lare wana kira ko cinye te fana ka be fe ki trompe di ikan na folo ma minala kana nai aywa atka ini fo fa atati ilaiha wa qalat ya khadish atika ya rabbi amasigide ni arabu ka kana nuna ni fawiye kelma fen flan nyogo jedro koro o sur place anana fa atati ilaiha wa qalat ya khadish in kana laka malun wa nasabun falana hasbun wa nasabu ako khadish ni aya surkun na fulu de bi ibulu ani dambe de bi ibulu ika don koloshili be anfana bulu ani dambe be anfana bulu bon falamma za ako mundela ebe yele bonake ne balmake dinna فقالت خديج واعتذرت خديجة أو لك جو هاي لازرا دي لك بس كي آيات دون نغلا نيني من يلا كلا ما فهميا صلى الله عليه وسلم وقالت من يتق أن يسقر من أنصابكم إيه الله أكو يا عاتكا جوني مبسكا كما أو كدامبي كوكا يلبونا كولا سيد الآخرين محمد يا محمد ورقة ويلي كما خديجة يراني نيشوكو منا واشرف العرب ويا عربو لما قرط على ويلو فنا ويلي ايوا اوكمنا كوكا فروسيري ويفروسيري فنا يرغوي فقالت قبلت الى اني اشاور خديج ورقتكو نيكو ني فروسيري nga nte mineni ke folo de ngola nye mineni ke folo nga meta Khadija shawari folo parce que ne boranga sodro kashi yandema ni Khadija ma kuma fuifo meta kata shawari faqalati wazhaba ilayha wa shawaraha atara Khadija nyininga ako Khadija mundi dunye edo ni koina wala iko tanto chuko di tanto uya kuma fonyo faqalati Khadija ya ammi سيد الآخرين محمد يا محمد يا نبينا فروقا كوبني بنا كيستاندرو ويللا يا أبا بكر أن تذهب معي إلى دار خديج أكو أبو بين تركي تكوني كفرك يما أنغتا خسو إكتان نفلا فقال أبو بكر بن وكان بيرلا سا أني بنيا مناني بباوما ثم أتى أبا بكر بضراعة مصرية لك أبو بكر ناني بريفين نيوماندو والمدوكي بان نيوماندو مين مصر فيني نيوماندو أي على كلا وعمتن فألبس رسول الله صلى الله عليه وسلم أني جلم كرما على كدو كجلموين سرالا وإلى دار خديجة فكانت خديجة أقامت أدمسني كمين يغناني كتا أجوينو بيد كل واحد منهم طبق مملوء من در بلولا كساغين دو بلو inafo ka mina fitin do bolo ko to an zabra jadi ko mane keme wujjo jole be arana ka fini nyuman tunye dara rasulillahi wa sallam tuma mina alakira hadar la yaro min alakro nasara wa jiwari al atba' kullaha ala muhammad lam olu fe minun dlalim bu minanu nun konna fle o minun ke bi konyo ni marajula demsenu ibi fendo duma ba fun konyo msone konyo keka olu kera ubeka ofenu nun chari alakira sanfe sallallahu alaihi wasallam tumamina aduna dukaha wa qamati muayidan alaiha alwam at'ima wa yasru khadish ay bila jilina alakira yorola fa akala uflay dumninke kat sumara dule
Abubakar segina kata o kuma ka ala kira to ne faqamja Khadija wulla Khadija kun kainde o kama ala kira Khadija kanu kasna amma sunga muso were fatu wa wati flawni ani akumbala kira ka furla wati minun kum to ko ta fa na tir musu na yuye abe Khadija kanu ira ula ala kira Khadija fatlen ko fe ala kira tiru Khadija tiru munun ko meddu ko nana akumbe sogo tlan kata di na sogo fa akaso apta duduma abu bonya na yuye ay marhaban fa ay bismillah Khadija tiru nana Khadija tiru na bismillah fa Aisha tumbe kelenya ula tumado bo o kele Khadija wulla ka jon kunya sokon nala fa qalat ya Muhammad abina kuma min fo Allah mede mbalmake abena ninfo ala kira yira kelen pewna kelen ako ya Muhammad inna jami'a mali min samiti wan natiq wal diya'i wal aqari wad diyari wal ama'i wa abidi wat tarif wat talid kullaha lak la Allah 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 Muhammad ako ngan na fulo mi kuma wari minan fulon be kuma o yan yi minun be kasino baun miun so bauni baushi kamin nya bam ari du teremi mama sigu kono folo wadiyari ani du minun be mbolo jo muso minun be mbolo jonke minun be mbolo bagan fi be mbolo min bi wulo ani minti wulo abela jele bra bebi sawla akadiye ka mike domino bibu wari min kadiye domina ka abel nin kuma yin kadi katima bek odo sadaka ailan fa yukuli bagatu yani ke bana yani bi mali Khadija ani ke bana ni Khadija ka wari wa yaqal inna Khadija okmana ko furukira nin chogoina okmana doni bagaw ko Khadija abalo la ka fara alaka arba'an sam muga aninani ayode ki ala kira bulu ni akafatu aw anha wa 8 ayamin ani kalot ta santani duru qabla alwahyi ayoke ala kira bulu yani ka ala kira ke kira di ala kirama wa baqi santo baada akira wahyi kofe wa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasru kira sikumbe santa sammuga ani duru Khadija aywa alidi ala kira fana sallallahu alaihi wasallam dium alidi abbe wulai fa wulida lahu min Khadija sab'at awladin thalathatu dhukuri wa mutahhir kulluhum atu fi sighar ako Khadija alidi addum bilaj fa aidemi ayodi wulala kira sallallahu alaihi wasallam weche ya famia weche saba wa Qasim an tahir an mutahhir do ba fotento ako nin den saba ninun bela jelen fatura demseniya dila abbe fatura demseniya la utoko kon dara wa arba'u inath ay musunnani musunnani wa Fatimatu wa Zainabu wa Urqiya wa Kulthum ay musunnani fana min wulu ala kirai ko de flen nunye fazawajati Fatimatu min Ali Fatima ali furla ali udema wa Zainabu min Abil As ابن ربيعة أبي العاص بن ربيعة زينب ألف فرلا أمه وأم كلثوم من عثمان بن عفان ألف فرلا عثمان بن عفان ما فماتت هي تمام من أم كلثوم فاتورة ثم زوجها رقية على كلا رقية فنفرو عثمان ما أكمل أودك صباح عثمان ما كو زي نورين أي كلا دمسوف نور فلاتي النبي صلى الله عليه وسلم أبي فاتواتي من أكو توين كون سنالا كلا مسو بلا جيلي تو كو تا أني فلاديدو nga fatura